Шаян ТВ каналы үз эфирен devam ете, һәм хәзер эрудитларны экраннар янына чакырабыз, чөнки эфирда акылы батыл тапшыруы. Бүген безнең уеныбызда катнашырга дип һәм белемнәрен сынарга Орча районы Ташкент төп гомуми белем бирү мәктәбе укучылары килделәр. Үзләрен сәламлый гәли Алия һәм Исхак. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Инде үзегез белән якыннанрак таныштырыгыз. Алия, синнән башларбыз. Минем исемем Хакимжанова Алия. Мин Ташкент төп гомуми белем бирү мәктәбенең 7нче сыйныфында укыйм. Мәктәптә иң яраткан фәннәрем бу инглиз теле, биология һәм математика. Киләчәктә врач булырга хыялланам. Таbii буласың килен син. Яхшы. Без сиңа уңышлар теләп калабыз. Бүгенге уенга син әзерме? Хәзер Ярар. Ничә балл туплармын дип уйлыйсың? максималь. Максималь. Ярар. Бик әйбәт. Ләкин кәефне бераз гына күтәрергә кирәк булыр. Исхак, синең белән дә танышыйк. Сәмсез мин Гараев Исхак, 12 яшь миңа, 6нчы класста укыйм. Яраткан фәннәрем инглиз теле, тарих, физкультура. Мин сәлам әйтәсем килә үземнең дустыма районга, гаиләмә. Менә бит форсаттан файдаланып, Исхак сәламнәр дә юллады. Бик шая егет, ахрысы син уенда сиңа уңышлар теләп калам. Егет белән кызлар уенда хәрәмләшмәскә. Инде сорауларга дөрес итеп җавап бирергә һәм әгәр дә әзер булсагыз, уенны башлыйбыз. Әйе. Киттек. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау әзерләнгән, аларның җавап вариантлары бар. Сезгә шушы җавап вариантлары арасында берсен сайларга кирәк булачак. Җавапларны сез үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0-дан алып 10-га кадәр сайлау мөмкинлеге бар. Ягъни сез 0-дан алып 10-га кадәр үзегезгә балл куясыз. Җавабыгыз дөрес икән, ул сезнең исәпкә була. Әгәр дә юк икән, балл гомуми исәптән алына. Минуска да китергә мөмкин. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Аларны аңладыгыз? Әйе. Сораулар юкмы? Юк. Алайса, әйдәгез беренче сорауга күчик. Ул менә булайрак дип яңгырый. Бер төрле предметлар җыелмасын белдергән исемнәр ничек атала? Исемнәрнең мәгънә төркемчәләре темасы бу, татар теле. Бу сорауга беренче булып Алия син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 7 балл. Куя Алия, Исхак син? 5. Исхак 5 балл куя. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Конкрет исемнәр, абстракт исемнәр, җыйма исемнәр, матдә исемнәре, ялгызлык исемнәре. Җавап вариантлары сезнең каршыгызда. Бер төрле предметлар җыелмасын белдергән исемнәр ничек атала? Алия җавап биргәнсезме? Бер төрле предметлар җыелмасын белдергән исемнәр җыйма исемнәр дип атала. Алар һәр вакытта да исемнән ясала. Мәсәлән, агач, агачлык. Афәрин, җавабын кабул иттек, әмма ул дөресме, юкмы икәнен без бераз соңрак белербез. Исхак, синең җавабыңны көтәбез. Бер төрле предметлар җыелмасын белдергән исемнәр җыйма исемнәр дип атала. Тынлы, каенлы һәм шундый башка исемнәр. Афәрин, җавабыгыз дөрес булды. 7 һәм 5 балл сезнең исәпкә. Дәвам итәбез. Икенче сорауга күчәбез. 1242 елда нинди вакыйга була? Искә төшерәбез Россия тарихы фәнен һәм Төньяк Көнчыгыш, Рус Көнчыгыш һәм Көнбатыш арасында дигән тема бу безнең. Бу сорауга беренче бу Исхак, чират буенча син җавап бирәчәксең, ничә балл куясың? 4 кенә балл куя Исхак, Алия 5. Алия 5 балл куя. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Боз өсте сугышы, Швед походлары, Тәре йөртүчеләр сугышы, Нева сугышы, Александр Невскийның тәхеткә килүе. 1242 елда нинди вакыйга була? Исхак, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз. 1242 елда без сугышы була дип уйлыйм. Фикереңне аңладым. Кабул иттем җавабыңны. Алия ничек уйлый икән? Мин дә Исхак белән килешәм. Бу сугышы 1242 елда булды. 1242 елның 5 апрелендә Шут күлендә хәлиткеч сугыш була. Чыннан да шулай. Руслар батырларча көрәшә, ахыр чиктә немец гаскәре тар-мар ителә. Кала Афәрин бик дөрес җавап бирдегез. Шушы урукта дәвам итә кашынчы сорау. Бу зонада җәй бик эссе. Тыңлыйбыз, яна нинди зона турында сүз бар икән? Көндез җир өсте плюс 70 градуска кадәр җылына. Кай вакыт җәй буена бер тапкыр да яңгыр булмый. Кайсы зона турында сүз бара? Бу сорауга беренче булып Алия җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? 7 балл куя Алия. Исхак ничә балл куя? 8. Исхак 8 балл куя.
Kabul ettim. Demek cevap variantları. Dala, şul, tundra, arktik şulluk, tayga. Cevap variantları sizin karşınızda. Cevap vergezdir maliye. Hayır. Tınlayımız. Bu şul zonası da mi? Şul zonası deb o'ylaysan. Onda 70 gradusga qadar issiq bo'ladi deb o'ylaysan. Hayır. Yaxshi, sening fikrlaringni angladim. Ishaq, sening javobingni kutamiz. Men de shul deb o'ylayman. Shul deb o'ylaysan. Albatta, endi bu uchraqda bahslashib turibdi kerakmi? Shundandir, bu tabiiy zona shullar bo'ladi. Afarin, yigitlar, qizlar 19-17 hisobi bilan biz birinchi turimizga yumloq yasaymiz. O'zingiz qanaqat o'zingizning o'yiningizdan? Qanaqa? Yaxshi. Ola so'ydagiz davom eting, ikkinchi turga ko'chamiz. İkinci turumuz bizning bugun geografiyaga bag'ishlangan bo'lib, tugalroq aytsak, yilg'alarga. Rossiya yilg'alari turida bir nechta ma'lumot bormi sizda? Hayır. Bilasiz? Hayır. Nega yilg'alar bor bizning Rossiyada? Yenisey, Idel, Lena. Kama, Volga. Amur. Zo'r yilg'alarni albatta bilasiz ekan, bu bek yaxshi. Hammani birimiz bugun sizga mundayroq Rossiyadagi yilg'alarni zo'risidan kichragini topa o'rnashtiramiz. Ya'ni sizga hozir 5 turli yilg'a berilashadi. Agar siz uning borisini durust tartibda zo'rliklari bo'yicha o'rnashtirasiz ekan, zo'risidan kichisini topaman. O'rnashtirasiz ekan 5 ball sizning hisobga. Agarda endi yo'q ekan, 10 ballarni biz qo'ymaymiz sizga, yana yolg'izgan bosqichlarda. Qoidalarni oldingiz? Hayır. Demak, mana sizga taqdim etilgan yilg'alar ismligi: Idel, Lena, Ot, Yenisey, Amur. Bu yilg'alarni siz ota buzgan edingiz. Ishaq, birimni birinchi bo'lib sen boshqararsan. Eng birinchi bosqichga qaysi yilg'ani qo'yasan? Birinchisi Idel, ikinchisi Lena, uchinchisi Amur, dördüncüsü Op, beshinchisi Yenisey. Javobimni qabul etdim. Oliya, sen necha bo'lasan? Birincisi Idel, ikincisi Amur, üçüncüsü Lena, dördüncüsü Yenisey, beşincisi Op. Adres javob: Ot yilg'asi eng uzun yilg'a. Uning uzunligi 5410 kilometrni tashkil etadi. İkinci bosqichga Amur yilg'asi, onlari Lena, Yenisey ham 5-chi bosqichga Idel yilg'asi o'rnashtirilishi kerak edi. Natijada Oliyaga 2 ball istaladi. İkinci turumuzga shuni bilan yumloq yasaymiz. Uchinchi turimiz eng qiziqli turlarning birisi. Siz hozirmi? Hozir. Hozir boshlaymiz. Uchinchi turda biz sizning bilan o'rtoq javobni so'rayapmiz. Endi topshiriqni qaragan bo'lsangiz, bu turda ko'p uchraqda qatnashuvchilarimiz yolg'ishdan boshlaydi. Shunga ko'ra men sizga bugun yolg'ishmasdan savollarga durust javob bergan kengash ekan, shuni tilab qolaman. Yigitlar, qizlar, bu turimizni qondirib, birinchi turga qibla o'xshash, lekin bu yo'l aytganimcha ortiq javob variantini so'raymiz. Durust bo'lmaganini foydalana oldingizmi? Yo'q. Haydag'iz olaysa, birinchi savolga ko'shik. U bayroq yangraydi, konkret ismlar. Bu birimni birinchi bo'lib Oliya sen boshqararsan, necha ball qo'yasan? 10 ball qo'ya Oliya. Qabul etdim. Ishaq, sen necha ball qo'yasan? Menda Yaxshi, sen de 10 ball qo'yasan. Qabul etdim. Hozir javob variantlarini taqdim etaman. Usta, yaproq, fikr, o'rindiq, quyosh. Demak, Oliya, sening javobing? Üstten oranı fikir. Fikr, ne için? Anı tutup qarab bunu biz. Qabul etdim. menda fikr deb o'ylayman. Sen de fikr deb o'ylaysan. Abstrakt ismlarga qarab. Durust, bek durust, rahmat Ishaq. Ustama ma'lumotlar uchun shundan da fikr abstrakt ma'noni bildiradi. Davom etamiz, ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Qo'zoqlar simyolig'ina kiruvchi o'simliklar. Shu deb yangi ikkinchi so'rovimiz. Bu birimni endi Ishaq sen birinchi bo'lib boshqarasan, necha ball qo'yasan? 7. Qo'ydik senga, Oliya. Ciddi. Oliyada 7 ball. Hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Burchoq, fasol, to'qranbosh, arxis, kunbag'ish. Menimcha kunbag'ish.
Kuzaklılar simyalığına kirmey. İyi. Cevabını kabul ettim. Aliye? Mende İshak bilen kilişem, kundağış kızaklar simyalığına kirmey dep oylaýym. Hayır, o uyuşma şeşekliler simyalığına kire. Bir türlü cevap ediniz. Aferin. Hem de soňgy 3-nji sorabız. Tarihçiler kullana turgan düşünçeler. Birimne birinci bolup Aliye başkaraşak, neçe bal koyarsın? 5 bal koya Aliye. Birinci sorabız, bir tüben bal koymadın mı? Yoktu. 7 bal koyabız Aliye'ge. İshak? Ona 8. Сиңа 8 бал. Яра, повежден да сиңсин. Hazır ederiz okuyubuz cevap variantları. Vasır, era, arxiv, galem, tarix. Bir gadi sıram yan kalsa. Sizin cevabınız Aliye. Galem tarihçiler kullanılan düşünçelere kirmey dep oylaýym. Kimler kullana o düşünceni? Geograflar, galimler dep oylaýym. Yaxşı kabul ettin. Men de Aliye bilen kilişem. Galem. Galem düşüncesin tarihçiler kullanmıyor seninsin. Yok, kullanmayayım. Galem düşüncesin astronomlar kullanan. Aferin, şunun bilen biz 3 turumuzga yılmağı yasaybız. Hem hazır 4-nji turuna başlarız. Üç turunda orta kaldı. Hem hazır 4-nji turuna başlar vakti jetdi. Aliye, İshak, men kalsa bugün 3 turunu biz bir kızıqlı oynadık. Sizden bilen emne 4-nji tur sizge kıyın bulurmu, yokmu ansını birazdan bileriz. Her qaysıgızga da onlar sıra özürlengen. Onlardan cevap variantları yok, oylarga vakit yok. Şundan cevap bermek gerek. Bir cevabınız için sizge 1 bal bulacak. Şuna göre bu turda 10 bal işlep bulan. Biz İshak'tan başlarız. İshak, keyifler neşek? Yaxşı. Bila sen betende sen fizkultura dersini yaratam desen bek hareketçen yigit misin? Oysa. Hokkey oynaysızmı? Kış günü kanikulda vaqtlarınız neçe güzde? Hokkey oynayabız. Iya. Tamam, näseler şugullanasiz? Jay günü futbol oynayabız endi. Şol. Yarar. Bugün endi biz senin hazır intellektual bilimlerini sınap koradık. Özün yaxşı ko'rsatdi. Hamda 4-nji turning o'yinsi qoldi. Necha bal jiyarman deb o'ylaysan? 8. 8 bal deb o'ylayib. Bizning İshak, hozir bizani tekshirib qararmiz. Sen hazırmı? Hazır. Qo'rqasing yo'q? Lekin shulayda o'zingni qo'llab turay kerak, emas? Ketdik. Yiroq so'zi qaysi so'z turkumina kiradi? Bilmem. Ravush so'z turkumina. Ikkinchi so'rov. Xotin qizlar qulog'ina narsa tog'a? Halqa. Durust. Kimning burigi yana? Shunday g'iybar. Ama burigi yana. Bir nasharlar ishlagan kishining. Tasımşana. To'simcha nasharlik ishlamas endi u. Qoroqning burigi yana deb aytaylar. Javob bo'lmadi. Davom etamiz. 9'ga topqirlag'ach necha bo'ladi? 81. Durust. Aprel qaysi yil fasl oyi? Yaz. Durust. Eskining qopma qo'shisi. Yana. Durust. Maqolni davom ettinglar. Yaxshi so'z daruli, yomon so'z. Aşula. Birgina harf o'zgartirlar. Oğulu. Durust. Qabul etdim. Ural tog'lari qaysi materikda? Евразия. Durust. Aferin. Tabishmaga aytamiz javoblar. Quloq burunni o'p, uyingga kirta quvib. Qish kuni bular. Kumrak. Yo'q, sovuqin bular bu. G'alaskar Kamal, Karim Tinchurin, Tufan Minnulin bular kimlar? Dramaturglar. Aferin, durust. 7 so'rovga bir javob berding sen. 8 deganidan biroz olaylashding, lekin men sening javoblaringdan qanoat. Aferin. Aliye, senin kundoshing İshak 7 bal to'pladi. Sen necha bal to'plarman deb o'ylaysan? Ko'proq deb o'ylaysan. Necha deb o'ylaysan? 9 yarar. So'rovlarga javob bera boshla. Sen hazırmı? Hayır. Qo'zg'aldi. Yuqori so'zi qaysi so'z turkumina kiradi? Sifat. Ravush. Ikkinchi so'rov. U qizlarning barmog'ida. Buldak. Yüzük. Yüzük, durust. Neni qo'yinga tiratding deylar? Kekre. Durust. Uni o'nga bo'lash necha bo'ladi? 1. Durust. Iyul qaysi yil fasl oyi? Jey. Durust. Salmoq so'zining sinonimi? Salmoq.
Akırın. Akın, dürüst, kabul edem. Makalni devam et. Yaxşı söz yaz kebek, yaman söz. Kışkın. Aferin. Amazon kıyılgası qaysı materikda? Künye Amerika. Dürüst. Tabışmaqqa cevap gerek. Işık aldında taş bola, iге kirsen su bola. Buz. Dürüst. Sen Tramir, Dertmend, Musa Jalil bular. Yazışı, dramaturg. Yok, şahitler. 8 sırağa dürüst cevap verdin. Aferin, bek yaxşı natija bu. Aşağı rayonu Toshkeshu Tib Umumiy bilim beru maktabi o'quvchilari Oliya ham Ishaq bugun o'z bilimlarini qilbati topshirishda sinab qaradilar. Amina ular kelasi etapga o'zarlarmi yo'q anasining biz turnir tabletsini sinab ko'z solgandan so'ng bildirmiz. O'zingiz o'yindan qanoatmi? Qanaat. Shodimisan? Shodi. Hozir biz sizni o'yinimizda tag'in kutib qolamiz. Kelasi shoshlarga qadar deb bugunga sog' bo'lishamiz. Sağ olunuz. Men Qur'on deb bilib yurdim endi. O'qimasam bo'lmay. Men bu topshiriqqa kelganimdan bek shodman. Menga bunday so'rovlar barasida ijozat berildi. Bu o'yinda o'ynash uchun tirishishga, yaxshilab o'qirga qovshamizga. Oliya 53 ball to'plov natijasida turnir tabletsasida o'ringa loyiq bo'ldi. Demak, ikkinchi etapga o'z ehtimoli bor. Kelasi topshiruv natijalari bir atnadan belgili bo'lar.